Украиналы танкчылар НАТО зырхлары өзерінде. Аскерлеріміз Алман Леопард 2 танкларында Свинтошведе талиматларға башлады. Анда 105 Украина арби кuvvetlері аскері келіп чықты. Олардан 84-ті 21 танк экипажы азасыдыр. Қалған 21-і есе техник қызметлер мутехасызларыдыр. Бірқач күн евелсі олар Донецк вилетінде девам еткен жети чатышмаларда bulunған еді. Совет танкларының ғайет муафақетлі шекілде душманны йоқ етеділер. Шымды есе да земаневи силахлар üzerinde talimler keçeler. Bir ay devamında Erkun 10-12 saat derslerde bulunacaklar. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги. Все буде добре, все буде Україна. Ukraynililer Polonyanın ve Kanada'nın Leopard 2 tanklarını kullanmağa Ukrayna'ya Polonyalı mütehassıslarga Kanada ve Norveçli talimciler yardım ettiler. 10. Zırhlı Tank Brigadasının reisi Krzysztof Siratski Ukrayna askerlerinin muvaffaqiyetli olganını qayd etdi. Aytganına göre dersler gayet zordur. Siratski Nevbetdeki Ukrayn tankçılarının gruppasının kelebileceği ihtimali hakkında da aytıp geçti. Bütünley iş için Ukrayna tankçılara kerekli tecizatlarga ve onların parçalarına muhtaç. Onların tezden işlep çıkarılması meselesini Polonya Müdafaa Naziri Mariusz Blaszczak Alman meslektaşının müzakere etti. O Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tankçılarını Polonya Prezidenti Andrzej Duda'nın beraber ziyaret etti. Ukrayna askerlerinin laf etkeninden sonra hiçbir şeyge bütün zorluklarga bakmadan Ukrayna askerleri Rus işgalcilerini topraklarından def etmege hazır olganını qayd etti. Вони боронять нас усіх, усю Європу від відродженого російського імперіалізму. Ми чудово знаємо російське імперське обличчя з нашої історії і більше ніколи не хочемо бачити його зблизька. Зараз нас від цього боронять наші сусіди з України, і ми вдячні за це. Polonya Ukraynaga tanklarını bermege hazır olganını ifade etken ilk memleket oldu. O 14 tanktan ibaret olgan Leopard rotasını bereceğini ilan etti. Varşava bunun beraber da 60 modernize etilgen Polonyalı ve Sovet tanklarını da berecektir. Bu gibi aksiyaga da 12 memlekette koşuldu. Olar sırasında Ukrayna askerlerinin şimdi talimler geçkeni Almanya'da var. İşgalciler uçup toydu. Ukrayna'nın şarkı bölgesinde iki Rus uçağı M-24 ve Su-25 uçuruldu. Bu malumat Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tasdiklandı. Böyle olganına göre Su-25 uçağını Ukrayna Milli Gvardiya temsilcileri yok etti. Bundan evvel Ukrayna baş ştabında bildirgenlerine göre Rus aviatsiyası faalleşken edi. Onun yardımıyla işgalciler şturm gerçekleştirgen işgalcilerini korçalay. Esasen işgalciler Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka ve Novopavlivka istikametinde hücum etti. İşgalciler Bakhmut tarafında o'zining kuvvetlerini ep-yana askerlerinin toldurmaga devam etti. Çünkü bu şehirni aylarca zapt etip olamaylar. Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї російської окупаційної армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов'язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо. Kırım işgalden kurtarılgan sonra 50.000 kadroga ihtiyaç olacak. Çoğusunu Ukrayna ana kıtasından tayinleyecekler dep kaydete Kırım'da Ukrayna Prezidenti temsilcisi Tamila Taşeva. Bu gibi karar hazırlık seviyesi ve Ukrayna kanunlarını bilmeleriyle bağlıdır. Taşeva'nın aytganına göre ekspert gruppası mütehassıslar için Ukrayna devlet organlarına müracaatta bulundu. Kırım'nın 3.000 fevkalade hizmetçileri, 7.000'den ziyade polis kadimleri ve birçok diğer kişilerge ihtiyacı olacak. Kırım'da
ошондо ич хусусиятлери көзөгүнө алынып, Украинада эндиден программалар азырланмакта. Ташеванын билдиргенине көрө, рус ишгалчылары үчүн чалышканлар, Украина ватандашларыны такып эткенлер, рус дүйнөсүнө тешвикат эткенлер месулиетке желп этилежектир. Яни рус ишгалчы режимдин тутулмасына ярдым эткен эр ким жазаландырылажактыр. До тих, хто працював в окупаційних структурах, але не приймали управлінських рішень і не вчиняли інших злочинів, має бути застосована заходи амністії або ж люстрації. Ми не збираємось відправляти цих людей до в'язниці, але й дорога до органів влади України для них, очевидно, має бути закрита. Ишгал вақтында Русияден Кырымға келген колонизаторлар тезден ярамаданы терк етмелі деп аңлата Тамила Ташева. Бұны елнің сонына қадар yapmak zaruр. İstisna sadece yaramada işgal etilmezden evvel Kırımda yaşaganlar üçün olacaktır. Ayrıca prezident temsilcisi serbestlikni beklеген Ukraina vatandaşlarına da müracaat etti. Ви маєте чітко розуміти і усвідомлювати, що держава рішуче націлена на досягнення власних планів та готується до їх реалізації. Те, що деякі речі не повідомляються, це не означає, що їх немає. Це означає лише те, що їх не афішують, аби не нашкодити процесу. В умовах війни це нормальна практика. Будьте готові допомагати в потрібний момент. Кыргдорт сенесі текрарлана рус ишгалчылары сабық саяси мабюс Эдем Бекировның евінде ерлешті. Малюм алғаны өзіре, оның еві Херсон вилеті геническі шерінде ерлеші, бұ ақта Қырым татар милли межесінде білдірділер. Қайдеткенлеріне көре ишгалчылар евнің қапысыны қырып башта тынтувнен келді. Рус ишгалчылары мечбүри шекілде тахлие етілген инсанларының евлеріні қыдыра. Алаға чоқ шүкур Бекировлар қорантасы Херсон вилетінден кешкен сене чықып олды. О вақыт евлеріне рус ишгалчылары басып кіріп, қызлары Элеонораны қыдырған еді. Мәжіліс рейсі Рифат Чубаровның сөздеріне көре, рус ишгалчылары Херсон вилетінің ишгал етілген топрақларында қаршылық көстерген инсандарға ішкенже япа ве хырсызлықлар керчеклештіре. Найбільш поширеним видом звірства, що здійснюється російськими варварами, є арешти і закриття у підвал громадян, де від них вимагають заяву про нібито наявні у них бажання оформити російське громадянство і отримати російський паспорт. Тих, хто відмовляється, піддають фізичним тортурам і змушують переписати на російських окупантів особисту власність, будинок, автомашину тощо, після чого непокірних видворяють за межі окупованої зони. Рус ишгалчыларыне өлім тілегені үшін ишгал етілген Керич Сакинуне 2 yıl hapis cezası. 30 yaşındaki Olga Sayanka içtimai hizmetçi. Kerич'nin ишгалчы mahkemesi kadını gizli çatlarda Rus ишгалчыларыны öldürme çağıruvlar yapkanında kabaatladı. Haqiqatda ise kadın Ukraina galibesine işanganını ve Rus arbiyleri hırsız olganını aytkan edi. Bu ise bloger ve Rus ишгалчыларының hizmetçisi Aleksandr Talipov'nu rahatsızlattı. O Kerич Sakin'nin bilgilerini yayınladı. Kadın ise FSB idareciliginde affu tilemege mecbur bırakıldı. Malum olğanı üzere Rus ишгалчыларының hizmetçisi Talipov Kırım'da Rus ишгалчыларына karşı çıkan insanların şahsi bilgilerini ve adreslerini yayınlay. Böylece Talipov farkına barmayıp ne kadar çok insan Ukrayna'nı bekleyenini göstereyim. Ozunu ise Kırım işgalden kurtarılganından sonra hapishane bekley. Ukrayna prokuraturası ona karşı milletler aran nefret uyandırganı maddesi boyunca cinayı dava açtı.